той башталды жақшына маңайда жақшына бір қол шығарып берсеңіздер. Келіңіздер. Той башталды отырғына. Маңай көтіңіздер. Рахмат. Ассалаумағалейкум. Құрметті оқушы ағайындар мен құрметті уайымдар, жана мырзалар, аталар, апалар, құрметті жастар. Дегеле, құрметті қонақтар, қадірлі меймандар, тұрмыстарда бүгінгі Дастан жана Нұрзаданың үйлену үлпет ақ тойына қош келдіңіздер дейміз. Саламатсыздар ма? Рахмат. Онда қаласыз, аябай тез батып қимылдайды, сондықтан сіздерден бір жақсы бір сұранайлы, орын бермесе орындықтардан жеңіл тұрмыстардағы ішіңіздерден ниеттілер қылып, бүгінгі қошақпыдай жанашқан, бүгінгі күндің себепкерлері болған Дастан жана Нұрзаданы жақсы бір ниетпенен, қол чоғымен тосылыңыздар. Әлем ресторанымызға алып келсем, менен сұп-сұлу жашап, маданияттың мықты қызматкері болуға аябай татықты инсан Динара Садыбаққасова жекебізден жар-жармен тосылыңыздар. Дастан жана Нұрзада келеді ақтығындар. Келіңіздер. Тойлорғы тоғысылан келіңіздер қолдап қойсып тұралайын. Ең кеше ешкелі жада тұрғындар өзгеше қолшылар болсын. Қойылмақтарымыз болсын. Қатыра болып шығып Дастан жана Нұрзада. Жақсылықтың жарчысы Динара Садыбаққасова жана Азия Вичтертова. Рахмат. Doğru, evim onday kalıp bat-battan бүгінгі тойымыз саналу сағаттар десек болады. Ошондуктан айтылған жамааттар даяр туруп, даяр келесиздер. Алемен бүгінгі тойыбызды официалдуу түрдө ачып алуу үчүн мен бул жака 2 жаштын ата-энелер жамаатын чакырайын. Тагы айтканда Күйөөболубуз Дастанбектин алтын болгон атакеси Нурбек агабызды жана алтын болгон апасы Жанатай жекебизди жана ошондой эле бизди тайыныбыз бар. Dastandan tayinesi Lalihan tayinibizdi чакырайын. Жана ошондой эле Нурзада келинибиздин бир боор бир тууганын Нурбек агабызды жана ошондой эле апакеси Саадат жекебизди мен микрофонго чакырайын. Келиңиздер урматтуу той башчылары, көч башчылары. Келиңиздер. Протоколдарға норма меймандар, мүмкін болса келіңіздер біразға бұласалатын çoğu бірәстер бүгінгі күндің себепшілері болған Дастан Нұрзаданы ушундай ойға жеткирип,
Sizler men bizde aldıkta uşundu vaqt oyun berip atkan insanlar bu jağa kelip oturат. Oşonduktan birazga kulak salıp içinizdelerni yettirip kılıp bizde uşunday oylap kız beribizge de nasip kılsın dep oturasыздар. Men Рысқұлова дейіндегі Дастан Геоғоловтың тайынесі Ләліхан тайынебіздің баштайды. Келдім құтты болсын. Келіңіз, силеріңіз. Endi gözler sen soğuk gazetelerini salamat olma. Sebebi zamanlar içinde soğuk vaktiler kalanlar olmanızın ısmarlı olup olsun. Özünüzden köylüyü bakmak şartlar dünyada eline kurmaklarından yaşlarına olmak. Sebebi soğuk anneden toplayın, vaktili boğular, balaylı boğular kavuşan yaşlar. Oy, rahmat. Bir atraq olacaq bayla tamam duasını etsin. Allah taala ошол чоңнебиздин жашын берсин. Ал эми мен микрофонду сунайын. Дастан Геоғоловтун алдында болгон атакеси Нурбек агага берип микрофонду сунайын. Сиздер катыраак бир шаңдуу болушат берсеңиздер. Hoş geldiniz Urmatlı mehmanlar. Bugün muna uğunda Sabek kelinin buradan Köküğü Çin'de olup Vakti oluşuna için jokun dilekleşmen Yaşın evde köy kola oluşuna olup geçip geldim. Jokun dilekleşmen. Değilde çok rahmat. Rahmat. Kıskanmışlar, oşan içinde bir vardı var. Aleme, ушундай ажалдуу айында Мырзарда келүүсүнүн алтындай болгон бир уул бир туугандын Нурбек агама микрофон сунайын. Сиздер бир батырап бир колдоп, коштоп, кол чаап берсеңиздер боло берет. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum Rasulullah. Hurmatli ekipaş. Tanışkan olan eşkıdan üzülmesin. Hakkılı oldular. Ağzı kalı olan keçikiyeti olmasına verildi. Büyüklü vakılı olan ikimini vakılı kalıyız. Rahmat. Çık жүрөктөн чыккан сөздөгү комментарийдин кереги жок. Ушунун ичинде баардыгы болду. Алла разы болсун. Ушундай кызды тарбиялап бергениңиздерге. Ал эми бүгүнкү күндүн эң эле ажарлуу оюндарына мен микрофон сунайын. Тагыраак айтканда, ушул Геоғоловту төрөп өстүрүп, убайына жеткирип, ушундай кызды өзүнө алып берип аткан биздин Дастан Геоғоловтун алтындай болгон апакеси Жаннатай Эшен мен бул жака чакырайын. Кантип бир кол чаап бериңиздер. Саулық болсын, келе мықты болсын, Алла Таала сізге қызмат қылып, сіздерді чоң бір омыра, ажырға отырған келдерден болсын. Hurmatli xalq safından kelgan mehmonlar, xudo-xudoylar, tuğanlar, qo'shnilar, ayashlar, sizlarning shu kechaga kelganingizlarga cho'ng rahmat. Bugun biz Bugun Dastonbek bilan qizim Nurzalarning bugungi uylanib to'ylarini o'tirar ekanmiz. Men bularga qolarim doimo uzun ömür, chin sog'lik, baxt saqlay, kelajakda baxtli uylardan ko'p uzun ataniyasi bo'lishini tilakdashman. Doimo baxtli bo'linglar, qamirsan bo'linglar, tübellikli olsun, turmuşlar tübellikli olsun, yollar daim açık olsun. İki dünya baxtli qalayım sizlerge. Allah razı olsun, şunday olanın biri özdürген. Әлі мен Мырзада келмешсе, шындай сұқ тоғылып жаратылған, ушындай сүйеккен инсан. Тағы айтқанда, мен бұл жаққа Саадат эжекемді шақырайын. Қатты өлі бол шақырайыңыздар. Emekli ejekem, öğüt olsun, Gеоғолов olsun, Allah sen razı olsun, şunday kızı törü özdürüp, tarihe bergen üstü. Mikrofon sizde. İki yaşlı köyden gelgen mehmanlar, hoş geldinizler. İki yaşlı köyden gelgen kızım Nurzalar, Gеоғолов, Dastonbek. Sizlerden Allah'ından rahmetinden sorarım. Dan nurunday baxtılılık, iki dünya baxtılılığı var. Şarap tabakka suunun şarkılanan davışınday. Olayım, ömürler uşun çok uzun olsun. Baxtılılık, iki dünyalık baxtılılık cana. Siz yine birinizsin boyunda, ama birinizsin boyunda.
Azmat, to'xtab qo'ylash. Sen yo'l berib o'tavering. Rahmat, aylanay. Allah razı olsun. Kız uzatmaya ayağıyla, kız uzatkan insanlar yerine o kızı var insanlar düşünürken. Ama onday oluz. Kudaşımızlar mevcudun olsun deydi. Katlaşkan bunlardan olmuşlar. Oşolduktan sözün başında sizlerden oldu, kutluqtuğunun başında sizlerden oldu. Yani birbirinizlerden kol alışıp, kucaklaşıp, kutluqlaşıp olsanızlar olabilir. Birinizlerine gelin, birinizlerine yöv alıp olsun. Sizlerle baktıran oluşar koyamızlar. Ama bileniz bütün oyundan, bu anlamda soruş oyundan. Sizimin gülümlerim, baksın siz gidelim, siz bilenlerinizin oyunda. Sizimin gülümlerim. Ama mümkün olsa, dastan olsa da iki yaş, mümkün olsa gelip koyarın istere, iki yaşın batasını alalım, beleğini alalım. Gelip isterim, bütün isteretler şaradalar, gelin ister dastan, canımız alalım. Mümkün olsa kendinizden şırınca düşmanalım. Жалпы тайгер жамааты бенгеніңіздер. Атажұрт және Тағажұрт жамааты белек-белек алып, стартта тұрыңыздар. Андан кейін сіздер үшін антрақ жамааты ауыстырылады. Çağırayın, Atажұрт жамаатынан елші ауысты, Жанар ауысты, Жанар үшін Азырхан әжекеміз баштаған жалпы Атажұрт жамааты Нұрбек ауысты, жалпы бір бор, бір туғандары келдіңіздер дейіз. Жанар үшін Нұржада келдіңізден Атажұрт жамаатынан Абыт әкеміз, Енехан әжекеміз, Азим деген ауысты. Жалпы жамаат, Атажұрт жамааты келдіңіздер. Атажұрт жамаатымен қосылып Тағажұртқа келдіңіздер. Салим әжекеміз баштаған жалпы Нұржада келдіңізден бір бор Тағажұрт жамааты бөлелер қалалар келсеңіздер болады. Жана ошондой Дастан ауысты Тағажұртынан Султан әкеміз баштаған жалпы Тағажұрт жамаатын сіздерге күтіп атабыз, келіңіздер. Elçi ağız, Canlar ağız, Azırхан әжекеміз қайықта. Келе тауым. Келin. Жанарға келіңіз. Азырхан әжекемізді қош ала келіңіз. Мына жақты қараңыздар сенде. Ой, қош келіпсіздер. Жоғалып болсын, ажарлы ойындар. Көйлек дейсіңіздер, мына келіпсіздер. Тойға шайын бір көйлек, тойдан кейін бір көйлек. Adamlar da gelsin, koyulup olsun değil. Biraz şunayı geçip kaldığınızlar yani size, bizimiz. Aşağıdan Turan ağlamalılar birbirisi. Mümkün olsa bir adamın sürüzük yaşlı olur. Bunları Atажұрттан bir ökün, Tağажұрттан bir ökün söyleyelim, sizler de hoşuna değinizler. Hoşuna değilim, bu sunada ile alay gittiğiniz. Dastан olsun, Atажұрт жамааты.
Urmaktayız. Bugünkü keçenin bölüleri işlemsizler, şöyle bugünkü keçenin koşçusuzlar olgun Yinim Dastanbek jana keldiğimizde de sizlerмен albatta bir oturan bugün oy maksatına жақсы ой тілектерді қалап отырасыңар. Ошол сіздердің ойлаған ой мақсатыңа орындалып, дайыма бақыттуу болуп, бүгін емес, ар дайым быйылдан кейін ушул маалда ушундай меймандарды кайра чакырып, сүннөт тойлорду, бешик тойлорду берип, бактылуу болуп жүрөсүңөргө биз чын жүрөктөн тилектешпиз. Дагы бир жолу меймандар куш келипсиздер. Бактылуу болуңар, дайым бар болуңар. Hurmatlı uşu keçeli mehmanları, Xuda-Xuda şuan hoş geldiniz. Ona men bugün köpten beri kütülürgen Ukan Dastanbek, kızımız Murdadan'ı üylülü toyunda kıradiken men ularga uzun ömür, çün densoluk, dünyadagi bardık jakşı nerselerdi kalap ketemin. Alaqanım kereyin, akbatandı bereyin, barmağımdı kereyin, barbatandı bereyin. Baktılı boğular. Rahmat, қалғаны спортшылар, Allah razı olsun. Еме туғандар, мына мен ежекелімден кім сөйлейді? Ата жұрттан, аға жұрттан қылып, ақсақалдардан сөйлейсіз бе? Кім сөйлейді? Келіңіздер, сөйлейсіз. Ата жұрттансыз бе? Сөйлейсіз. Мен Нұрзада күйеу балам Дастан. Бүгінгі үйлері тойға құтты болсын. Бақтылы болғылар. Bala çakalı olma ya da nege kuyumdu aldığımda yaşlardan büyübüler örümünün büyübüler örümü örsün baktılı oldular. Kalan boşalıp gelmez, sıkıntı gelmez. Şöyle bana. Sağlastarı, bugünkü toydun konukları, meymanları, bарлығдар, оғылдар өлкелерді сіздерге чоң рахмат айтамын. Ушул үлкен тойған күнгі болсын. Құда-құдағыда барлығдарға рахмат. Чайыңыздар, балыңыздар және күйеулап Дастанбек жана сенің жана. Дайыма көңіл күндер жашылықтың үстежігілер, ата-енеңіздің ат үстінде ақтап, дайыма қызы жерге қызметқа жашылдан болғылар. Рахмат. Ой рахмат, өзіңіздер жолыңызды қосыла бересіздер. Адамдар бош емес алыңыз. Қолыстағы шақта болып қалған. Рахмат, Allah Taala қауымдысын айтылған қауымдылықтардың мынау жолы қалпақтары бар ма? Жөніне беріп қойыңыздар. Қолға біз садақ жекеге жанында әншейін жазып қойыңыз. Алып келді деп, анан келінді өтпей қойыңыз ба? Бечара кім келген соларға барып, өкіңіздер келсе мен келдім, мен өмірімізді қанша болсын. Рахмат, ата жұрт, аға жұрт, музыкамен барып, екі жас құттықтап, сүрекке шығып қойсаңыздар бола береді. Кет, çox рахмат. Ауылда қалған менің күнім, балалықта естетілді әр күнім. Айға қарап жүрген менің жігітім, бүгін менің есім өлген балалым. Ауылыма асып көрдім дейсің бе, ол ауылда жашамай жүрсің бе. Күлкі болмай жеңген менің өміріма, айланай басыр қайдыр көне. Бәрі кіргіз бұза, қолыңыз үйреніп қалған болды немені. Кидірмегенде жолы салуайды болмаса, барды барды, орындан кейізі жолы салуайды. Мағына дес. Кидірегенде, осы бардыда кидіріп, өз қаласында, сөйлге шықпет ұқшайыз. Мен жүріппен қалады қаласырайы, ауылыма іздеп көрген дейсің.
Suratga tushgangacha vaqtdan o'ta qatar atayin 2 yoshda to'xtab kelib o'tirgan Qirg'iziston majorlov ayollardan qurolgan Azaliya bichlarni o'ziga chaqirayın Qirg'iz biyi bilan bir qator qo'l chaqirmoqchilar. Azaliya bichlar to'g'ri. Azaliya Bensbro, Rasılak. Rahmat. Yeni to'g'anlar monday qilamiz. Ömrümüzde 7x bilen video ko'rmaslar edi. O'zingizni tez o'shab bilaymiz hozir. O'qdi, ay, shundan men bunga bilete turgan insonni chaqirayında 2 yoshli atayin xuddi kelib o'tirgan Dinara Sadubaqasova o'ziga chaqirayın. Oşol ejegim sizlerdi biletsin, ordumuzdan jalpımızdan turastarlarını Atajurt, Tağajurt, jalpı degen oluktor orduğun birinci bir kandakты başlayız. Sözlemada enim Bekbolot Ergeshov azamatsiz. Kettik. Analar, ejiler, mana Ergeshov, yeringizler, bugun to'y, bugun bayram. Sizlar o'rtoqlar, Sınıfta 316 step albaş bölümde olsa. 316 step.
Son biletimize gelgesler olsa söylüyor doğru doktorlar orada peresler. Şakan rıkımızı. Azalya Bişler Bağol. Azalya Deniz Kuru. Azalya Dance Group. Burası Tıratra Olçan Paysanlıklar baları. Әлемі біз бүгінгі Ақтайұстың екінші бөлімінде бастадық. Туғандар, құрсақтар, тоқ инсандар болсын, бір отыра қолшамыздар. Келі ортаға болсын, қандай жақсы отыра Құзақ болып отыр. Қандайсыздар, жақсылар отырасыздар ғой. Құзақ, сіздің қауышын, сізді тойып келдіңіздер де қандай? Келіп келдіңіздер де. Міне қалауыз, бұл қандай білді, сервис тұтамада келдіңіздер. Белектің орнына қысқан ұсқа, ақша таратып қойын, жоқ, дәрімді конкурс қылды әлеш. Конкурс қылды, сіздер бүйтіп бейс. Ордыңыздар дәрі. Ең сол ақша бар, берлік қыл қойырыз. Кем қатып қол шапса, ақылы, құзаққа музыка кетеді. Оша музыкаменен çoğu. Kim fatura kolçaklar uşu, akşa uşu stoğu yedi. Barınızlar öngücümüz var. Muzika dayar mı? Manas, yettik, let's go. Kimle dolayacak olsa? Laktalar mı? Burada var, repetitsiya oldu. Ama hakkı usunday to'g'ri kelganday olmalar, hozirday. Qanday, to'g'ri kelganday bo'lib qoldi.
Tövbe kelgende bana minnet. Bayramda oturganda bir batura şandıraq muzika koyça. Olas dayarlı. Let's go. Kimde-kim uşul insanlardı qo'llab kelgan bo'lsa, uşul insanlardı siylab kelgan bo'lsa, Dastan jana Nurzadan hurmat tushuntir batura. Bolca mana deb o'tibsiz. Ketdi. Dastan jana Nurzadan qo'llab kelgan insanlar bor. Yes, muzika bo'lsa. Yes, muzikada ketdi. To'xtab qo'yilgan. Yes, muzika. Kimga qancharoq bo'lsa beradi. Yes, muzika. Ular boshqalar nima unutib qo'ygan ana? Buni beraymi? Sho'rlaymi? Mana. Buni sizlarga 400 ming cho'miladi. Bravo. Şuraya İşte Osman sizlerge. Sizlerge fotoğraf koyarken aytib qo'ydim. En baktizdan muhabbet qo'ysin. Namaza. Hazırlar bo'lsin. To'g'onlar, pat-patdan qayerdan so'zga kelsak beramiz. Mumkin bo'lsa men bir bor bir to'g'onlar jamoatini chaqiraylik. Chaqirayotganda Dastonga bo'lsin bir bor bir to'g'onlara Osman bo'lsa Nurbona Tukovsana Jarqanay. Jalpı bir bor bir to'g'onlarga kelingizlar. Nurzada kelishsin bir bor bir to'g'onlara Safarqo'da kelishsin. Nega kelishsin? Jengaylarimiz bor ekan bizning. Gulbara anan konsul degan jengaylarimiz. Jana kimdeki men suylaydigan niyat qilib keldim deydigan bo'lsam kelaveringizlar. Mikrofon ochib bo'lsa bat-batdan gapiramiz. 10 jarымgacha vaqtimiz bor. To'g'ri 15 minut vaqtimiz qoldi ekaningizlar. Raslab mumkin bo'lsa kelingizlar, osh yegancha birazdan quloq solib tinchib qo'yasizlar. Sababi bu insonlar ushul to'yda eng ele ko'p butgun xizmatida qilgan xatira ichingdagi bir to'lqinlov bilan so'zga chiqqan yerbezi o'shondoqdan birazdan quloq solib mumkin bo'lsa qo'lda o'tirsam qadar bo'laveradi. Men bismillah deydigan mikrofonda Dastonga o'rtasida bir bor bir to'g'onlarni sunay kelingizlar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bugün karantinada oturganlar, Kırgızistonda sizlarga baxtliman. Bu dunyo oxiratda baxtliman bo'laman. Ben yaxshi so'zlayman. El simakanlar qaytmasdan eng navbatdan bo'ldim. Besh jamoani ko'raman. Bugun suyun O'zbekistonda juda qonunlarga ahamiyatli qo'shib sunulgan qayim qo'shiladi. Hurmatli jurnalistlar, videoni to'yimizda bo'lsin. A'zolar yuzlarda beraka bo'lib, baxtli bo'lib, bir joyda baxtli qarab tashlanadi. Baxtli bo'lib. Rahmat. Son sözler bo'ldi. Alimaning mikrofonda Nurzada kelishsin, bir bor bir to'g'onlardan boshlayib, o'g'it bo'lsin taqdirda. Aytılan qalıqlıqlarında Allah qalağı almasın deyiləm, mümkün olsa beləketçiklərdə alıb, iki yaşları qutuqlar, eselik söz görüşü qoyarızlar. Bir bor, bir tuğanlar cemaatda dereng rasılaq, toyğut olsun. Muzluğa qoyub qoyarızlar, mümkün olsa gəlmişlər.
Aman görüp seni oylagon, sen adaşkan yoldan ondoğun. Sır bilgizbey sırtından qarap, bir tuğan dep seni korugon. Bir tuğanla bir tuğan duyar, bir tuğandı bir tuğan söy. Çalınsan yolda kaldırbay, bir tuğanın canında jürür. Bir tuğanla bir tuğan duyar, bir tuğandı bir tuğan söy. Adaşsan yolda kaldırbay, kardeşen de canında jürür. Tamam. Mümkün olsa da tamam. Rahmat bir bor bir to'g'anlar suratga tushganda cheymen Sadat akabizdan alsınlar bor ekan. Daha kim qoldi bu jaqdan dastan jaqdan kim bor suylem deganlar qolib ketgan bo'lsa, kelaveringizlar. Alты atolmay qolgan bo'lsa vaqt uzas. O'shondan men jalp bilan 2 yoshdan jalp qurbu qurdash, sanalash do'stlar bu jaqqa chaqirayın. Do'stlar jamoati kelib qo'yingizlar. Andan so'ng sizlar uchun antrak chaqirtamiz. Mumkin bo'lsa batbatdan kelingizlar. Sadat akabizdan alsınlar. Jana 2 yoshdan Korbo Kordaş Dostor jamoati kelingizlar. Tushib bo'lsa, Dastan Mirzada bu joyga qarab beringizlar. Sadat akabizdan alsınlar deb kelingizlar sizlar. Bir o'zlar bo'ldi. Qabul etsangiz. Daima baktım oğlum, kaynaşan oğlan hiç kaçan bir gözün. Altından su bardak olsun, ay korumuz bak olsun. Gümüşten su bardak olsun, kurtarımız bak olsun. Yemeğini kolda, yekecaklı tek koydum, yemeğini koldan doğru. Yerden alın, yemeğini koldan alın. Daima yekecaklı bir tek koydum, kalayım. Bunda da bu durmuş en olayınız, durmuş kıyın yok, kıyınlıklı dağı, olaylıklı dağı, çeviri gör, yekecaklı bir de gör, sananın kalaymışım yok. Daima baktığım bu. Rahmat, nima qo'lingizda qolmasida yurib o'zingizga misol yaşmayın. Söz ko'rishib, benim proyekti berib qo'ysangizlar bo'ladimi? Sadat gelip bizim arkadan bileğimizi alıp kızıma kalan yerseni alıp yerimi ruhsat ederiz. Sadat akabizga qarshi ko'rsatganlarda Sadat akabizdan alsınlar. Rahmat. Mümkün olsa gelingizlar. Men 2 yoshdan eng oxirimda qolgan qurbo qurdosh do'stlar jamoatine berayim. Biz sonadaylarga qizg'in qilishachulu deb Mirzada kelmizdan jalpi do'stlar jamoatidan beraylik gelingizlar. Kim bilan boshlaymiz, kim söyleyip sizlar söyleyip gelingizlar. Hurmatlı bugünkü en manevi insanları, adamları, Zahra Dastanbek. Sizlerden akmikine bölüktür olsun. Karmaşkanlığına hiç kaçan düşürmesin. Bu dünyada cana ahirette biri-birine faydalı bolğan tuğalardan bolğan. Mırza da dostum, sizin жақыным, жақсы жамағымдарды дайыма тоғы болған, жанымдан тауылған жақын адамсың. Мұндан арыдағы жақындығыңыз, сыйластығыңыз жауынан артып жүресің. Екенінде бақытты бол. Dostum Mırza Daynaş'ın göstermek, sizden ürünü Daynaş Baklı'ya karışmak var. Rahmat.
Қалған қалыптекі WhatsApp-тан голосовой бір айтып қойсыздар. Жапан, кім келеңіз? Ассалаумағалейкум. Мына шоу бүгінгі жақсылық кешеге келген меймандар, барыңыздар қош келіпсіздер. Улуу менен кичүүнүн барды ушундай жакшы күндөргө сиздерден себеп болуп, мына ушул эки досубузга Актас Тургонова, Айша менен Айшинени мына ушундай сыйлап, мына ушул 2 жашты сыйлап келип отурганыңыздарга бардыгыңыздарга чоң рахмат. Ар бир инсан мына ушул 2 жашты бактылуу болсун деп келгенсиздер. Сиздер дагы ушул 2 жаштын катарында бактылуу болуңуздар. Айшине Дастан менен мына ушул аяшыбызга караганда дагы бүгүнкү жакшылык кечени сиздер булардан көбүрөөк күттүңүздөр. Ушулар канча кайгырса, сиздер булардан 100 эсе көбүрөөк кайгырдыңыздар. Мына ушул улуу менен келинин бактылуу болсун деп эң көп каалоо тилек сиздердин жүрөгүңүздөрдөн, эң жакшы каалоо тилек сиздерден чыгат. Айшата Айшине той кут болсун, келиниңиздер кут болсун. Алган келиниңиздер, уулуңуздар насип кылып жакшы ата менен энеге жалаң рахмат алып бере турган перзенттер мына ушул досубузга, сиздерге неберелер насип кылган болсун. Ушуларды 2 жашты жакшылыгын көрө бериңиздер. Дос, бактылуу бол. Мына ушул жерде сени сыйлап келген 96-95 балдары бар. Ушуларды алтыдан дагы сүйлөп койдум. Кармашка колуңар эч качан үзүлбөсүн, түбөлүгү өтүз болсун. Келечекте силерде даңгыңарды чыгара турган, силерге жакшылык алып келе турган перзенттер насип болсун. Бактылуу бол, дагы бир жолу. Бардығын сөйлеп қойды. Қысқасы досым, әшім өгеу қармашына қолға ешқашан үзілбесін. Әрдайым жақсылықта елге жылы бешік тойды жоғыз насип қылсын. Айшта Айшинеме келін құт болсын. Досым бақылы болғыла. Сөзім тап жақсы болды. Соңғы айтылған қаламды литераларда ауыл қылсын дейлі. Өкім болса, соның музыка жағатауыз. 2 жас барып сүретін өтшіп, құттықтап қосыңыздар. Бола береді. Достар жаматы. Рахмат. Дастан, Нұрзала келіппеңіздер. Ресторанымыздың орталығына келіппеңіздер. Өмірінде ең алғашқы сүйу валісін билейміз. Светтерді өчірөз, мүмкін осы 2 жашты жанынан жаш балдарды алып қойыңыздар. Салют болып, ошандықта ентиятшан жаш балдарды алып қойыңыздар. Бір-біріге дос болдық қойыңыз. Дастан жана Нұрзала түбөлүк бактылууга башкошкон 2 жаш таалайдууга табышкан 2 жаш достор жамааты бирок аттуураак бир шаңдуураак болуп чыгып сүрөт туруңуздар. Sensin aktanım, jarığım menin juwaktanım. Ay bulutunda sola çaçkanım, izdip tapkanım. Oydum gitpeyim, çıkızım benim borum jetpeyim. Çalgızım seni baktım hep kellim, suyum hep kellim. Darı dedim, uçağından uzağa kaçırana.
barmak açın bakın, sensin kımbatım. Keremet sesin, ay yargıda ceddeleşkenim. Samaysalar bir gelip suyunun seni nargın. Uçağımdan uzak açık arabayım. Yürürüm sol özümde, senin için canlandayım. Nargın, uçağımdan uzak açık arabayım. Yürürüm sol özümde, senin için canlandayım. Uçağından uzak kaçır arabayım. Yürürüm sol özümde, senin için canlandayım. Uçağından uzak kaçır arabayım. Yürürüm sol özümde, senin için canlandayım. Bir kadar olacak bağışlarda aslan canamızına. Vaktına dolayı büyük olsun, götürgün türlüğünür. Hiç kaçandan deyip düşmey daima biyikleversin. Öküğüzde gelingizler, yaş ballarda özünüz türbeyen alıp oldunuzlar. Hani ben kayradan geldim. Toy başlanan bulacağına çağırayım. Toyu soğun jarımda bütüş kerekele. Oşonduktan kayradan bir bata kılalı dağı 2 yaş üçün. Bu toydun dağı mani mаңызы ушул 2 yaş üçün bata берүү максатында сиздер менен бизде ушундай ак дастуркон жайып, бардакканын дастурконго үйүп, сиздер менен биздерди ушундай ак тойго күбө болуп чакырган инсандарды мен кайрадан микрофонго чакырып, ыраазычылык сөз алып, андан кийин 2 yaşка бата берели. Ошондуктан баарыбыз чогуу кетебиз. Мүмкүн болсо эч жака баспай, бири-бирибизди сыйлап, тойдун аягына чейин биз менен бирге болуп бериңиздер. Рахмат. Урматтуу туугандар, мүмкүн болсо бир азга кулак салып тыңшап бересиздер. Эң акыркы сөздөр, жүрөктөн чыккан каалоо тилектер дагы бир жолу 2 жашка арналсын. Мен бисмилла дейин дагы Дастангел Булабыздын бир агасы Элчи агайыбызга мен микрофон сунайын, ыраазычылык сөз. Урматтуу коноктор, келгениңиздер үчүн чоң рахмат, ушунчалык бизди сыйлап, эми тойчулукта баатар кеткен кырдачылыкка капа болуп кетесиздер. Келгениңиздер үчүн дагы чоң рахмат айтып кетем. Хуш келипсиздер. Рахмат. Бизге ыраазычылык айтып коюңуздар. Эжеке, сизге. Келиңиз. Урматтуу тойгоочулар, коноктор, айтылган алып кечиримдер баары кабыл болсун. Келгениңиздерге чоң рахмат. Хуш келипсиздер. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. 2 жаш бактылуу болсун. 2 дүйнөнүн бактылуулугун каалайм. Рахмат. Ой, туугандар, ушунча жедирип, ичирип алдыңыздарга үйүнүздөргө чейин түйүп берип аткан ушул той ээлери сиздерден ыраазычылык сураулат. Эгер сиздер ыраазы болсоңуздар, ыраазычылыгыңызды деген ниетте бир катуураак кол чаап, ичиңиздерден бир дуа берип койсоңуздар бола берет. Бир катуураак кол чаап коюңуздар той ээлерине. Рахмат. Эми мындай боло. Алаканды отурган жерден жай алып, айнабизге сөздү берейин, дуа кылабыз. Баардыгыбыз ичибиздеги ниет тилек кылып отуралы. Ошондуктан biraz da basma testi oldu. Doğru çoğuna gelin. Dua kılın 8 yaşta. Hoş geldiniz mehmanlar, kutlarınızlar, tuğanınızlar, oğlanızlar, uzunuzlar, olsunuzlar, kadınlarınızlar, belki gegen meyletimize şifa ağacın versin. Zaya 2 yaş baktığı boyu böyle ölsünüzlerden böyle baktığı boyu yaşabiliyorsunuz. Omurları uzun, ısıları olup, olsun tapkan kanlarına bereket versin. Ölü ve sözlerden dolayı
Baktırım yaşlar borçlarınızda istekleşmeyin. Amin. Allahu akbar. Айтылған қабыл тілектерді Аллах Тағала түп-түз қабыл қылсын дейлі. Ушундай тойлар сіздерде жерлерде ичерде қызматыңыздарда бир аз кереге кемчилик болсо, тойчулук деп кабыл кыласыздар. Ал эми кызматыңыздарда Алина рестораны, Чу фотограф, бишчи кыздар, Нарасат Вакасова жана ошондой эле мен бекболдер болдук. Ошондуктан бизден дагы бир аз кемчилик кетирген болсок, биз сөздөрдү бийнеде ушун бизди дагы кечирип коесуздар деген ойдобуз. Чоң рахмат үйүңүздөргө аман эсен жетип алгансыздар. Эми жакшы кандай маанайда келтирген болсок, эми ошол маанайда бир катар орындуктардан жеңил турат дагы эми жашты. Ошол маанайда узат турмуш жолуна жөнөтө берген Стартаспан жана Нурзада. She's